Ibikomeje kuba ku gisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC mu mirwano gihanganyemo n'utwa M23 na gahomamunwa, ndetse umuntu yavuga yuko rwose ubu ngubu byayobeye Perezida Felix Antoine Tshisekedi uyobora Kongo Kinshasa muri iyi minsi, kuko uburyo bwose buri gukoreshwa kugira ngo bahangane n'utwa M23 uri kugenda bunanirana, nyuma yuko bazanye ingabo za SADC zo muri Afrika y'Epfo, nyuma yuko bifashishije ingabo za Tanzania iz'abarundi, ndetse hakiyongeraho n'inyeshyamba za Wazalendo bari gufatanya muri iyi minsi. Ubu amakuru tugeze avuga yuko hari undi musirikare wishwe n'umutwe wa M23 muri aka kanya umaze kuraswa na mudahusha w'inyeshyamba za M23 cyangwa se Rio Dosarambwe nk'uko biyita. Amakuru tugezeho ndetse bikaba bimaze no gutangazwa n'uyu mutwe wa M23, aravuga yuko uyu musirikare ari nawe ubwe wari wiyoboreye urugamba aho bita Isake. Mbere yuko rero nkubwira iyi nkuru mu buryo burambuye n'uburyo imirwano yagenze na operation yakoreshejwe kugira ngo uyu musirikare wari wiyoboreye urugamba aze kwicwa nabi, hari amakuru nawo navuga yuko hari undi musirikare wa Kongo Kinshasa FARDC ku munsi w'ejo yakomeretse bikomeye cyane ndetse akizwa n'Imana. Amakuru akanavuga yuko akomeje kwivuza mu bitaro by'Igoma, ndetse ko ubuzima bwe butifashe neza, isaha n'isaha wajya kumva ukumva ashizemo umwuka. M23 rero ni nyuma yuko minsi ishize n'ubundi yarashe umusirikare wa FARDC imurasiye mu bice byegereye Igoma ahitwa Imugunga, ni naho uyu nguyu yongeye kurasirwa ngaha Isake. Umusirikare ufite ipeti rya koloneli ni mu gitero cyateguwe n'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC ziri kumwe n'abasirikare bake ba SADC muri iyi minsi batari kwitabira imirwano cyane. Aha rero biravugwa ko usibye uyu warashwe akicwa nabi na M23, hari abandi benshi batarabarurwa umubare bakomerekeye muri iki gitero cyateguwe na FARDC bakaza kwicirwa ngaha Imugunga. Na mukuru tugezeho yatangajwe n'umuvugizi mu bya politike, uyu nguyu akaba ari Oscar Barinda, akavuze yuko ngo M23 imaze kwica umusirikare ukomeye waroboye urugamba mu gisirikare cya Kongo FARDC. Hanyuma rero amakuru akavuga ko abandi basirikare ba FARDC ubu ngubu bamaze guhunga urugamba, benshi berekeza mu bice bya Bukavu, ndetse amakuru avuga yuko abahunze bari kugenda ku mamoto bahungisha n'imiryango yabo bava mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano ikomeye cyane. Nanone kandi abari guhunga bikaba ngo bitazwi n'igisirikare ku buryo isaha n'isaha bishobora kubakoraho, ku buryo bashobora gufatirwa ibihano na leta ya Kongo Kinshasa. So ubwa mbere rero abasirikare ba Kongo Kinshasa bashinjwa ubunebwe ku rugamba, ku buryo babashinja kuba bahunga imirwano kandi ari abasirikare yewe ngo banarwana ahubwo bagakunda kurasa mu bice bituwemo n'abaturage kurushwa barasa ku nyeshyamba za M23 baba bahanganye. Muri iyi minsi rero imirwano iri kuba ntabwo hari gukoreshwa cyane indege zitagira pilote nk'uko byari bisanzwe. Ku ruhande rwa Kongo Kinshasa FARDC yari imaze iminsi ikoresha indege zitakajugujugu n'izindi zitagira abapilote zizwi nka drone mu guhashya umutwe wa M23, ariko uyu munsi bakoresheje imunwa w'imbunda, ariko haraswa amabombe aremereye cyane ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa FARDC no ku ruhande rwa M23. Rero inkuru yuko uyu musirikare yarashwe ahangaha Imugunga, biravuga yuko ngo yarateguye ko urugamba aza kuyobora yerekeza mu mujyi wa Goma aho inyeshyamba za M23 zikambitse cyangwa se zifite ibirindiro, ariko amayiriye ngo yaje gutahurwa bataragiraho uyu mutwe M23 uherereye, bituma rero baraswaho cyane kugeza ubwo nawe agezweho n'urufaya rw'amasasu rwamishwaga na M23. Iyi mirwano rero ikomeje kuba cyane mu gihe FARDC iri mu rugamba rwo guhangana kugira ngo umujyi wa Sake biri kuvuga ko M23 yafashe babe bawubohoza mu maboko y'uyu mutwe wa M23. Umunota ku munota rero niko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashyiraho abasirikare bashya bayobora ibitero mu guhangana na M23, ndetse agashyiramo amaraso mashya kugira ngo nibura ariwe ko hari impinduka zaba ku mirongo y'urugamba. Mu nzira rero kugira ngo uyu mujyi wa Sake udafatwa, niyo mpamvu umunsi ku munsi ari kuba ibitero byoherezwa kuri M23, nayo igatangaza yuko iri kugerageza kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Havuga ibi rero mu gihe ingabo za Afrika y'Epfo SANDF zaje gufasha FARDC muri iyi minsi ngo zitari kwitabira imirwano cyane, ndetse biri gukoma mu nkokora igisirikare cya FARDC cya Kongo Kinshasa. Afrika y'Epfo rero ikomeje kugaragara nk'inkingi ya mwamba mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Epfo SADC bwo kwifatanya n'ingabo za Kongo Kinshasa mu rugamba ihanganyemo n'umutwe wa M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bwatangiye ku tariki 15 Ukuboza 2023 hashingiye ku cyemezo akuru w'ibihugu bigize uyu muryango bafatiye Windhoek muri Namibia ku itariki 8 Gicurasi 2023. Hashingiwe kandi ugutabarana hagati y'ibihugu bigize SADC ibihugu 15
byasabwaga kujya gufasha Kongo Kinshasa guhangana na M23, ariko bitatu byonyine nibyo byabyemeye. Ibyo ni Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi, n'abarundi bivuga ko bagiye mu buryo budakurikije amategeko. Byari bizwi ko Afurika y'Epfo ari yohereje abasirikari benshi muri Kongo Kinshasa, ariko ntabwo umubare wari wakemejwe. Ibiro bya perezida w'iki gihugu byatangaje ko hoherejweyo abanyafurika y'Epfo 2900 muri iyi minsi. Ibiro kandi biratangaza ko ubutumwa ingabo za Afurika y'Epfo zizabumaramo umwaka hazashorwamo agera kuri miliyari 134 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo Afurika y'Epfo igaragaza ko impamvu yatumye yohereza abasirikari muri Kongo Kinshasa ari yo gutabarana, biragaragara ko hari izindi nyungu nyinshi ihanzeyo amaso ndetse n'izindi ishaka gusigasira. Ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri Kongo Kinshasa, Moxlis Shilbane, aherutse gutangariza Sabis News ko mu gihugu cyabo imvura yagabanutse bitera ibura ry'ibiribwa. Yahamije ko muri iki gihugu kirimo kuberamo intambara ho haboneka imvura ihagije yakweza imyaka ikagaburira abiwabo no mu karere ka Sadeke kose. Ati nka Afurika y'Epfo dukeneye gushyira uburanibonye bwacu mu buhinzi, bizadufasha kugaburira akarere ka Sadeke. Ubu tuvuga ibi ibintu byahindutse. Urugero, muri KwaZulu Natal imvura yarabuze, muri Kongo ho hari ahantu hagwa imvura umwaka wose. Iyo ushaka guhangana n'ikibazo nk'iki rero cy'inzara, tugomba gutekereza muri ubwo buryo. Niki abanyekongo baduha? Afurika y'Epfo yatanga ubufasha ite? Isoko rirahari. Umushoramari wo muri Afurika y'Epfo Robert Gumede yatangaje ko igihugu cyabo gihanze amaso ubutunzi buri mu Kongo Kinshasa burimo amabuye y'agaciro. Ati kuva ku bunini bw'ubutaka, amabuye y'agaciro n'abantu byose birahagije. Hari ishyamba rikurikira amazone mu bunini. Ni buri kimwe umuntu yakenera kugira ngo agire iterambere ku gihugu. Ku mabuye y'agaciro hari amakuru avuga ko Afurika y'Epfo ihanze amaso cyane ibirombe biherereye mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Bityo ingabo zayo zisabwa gukora ibishoboka zikabigenzura kugira ngo ikigo cyitwa Miasa South Africa Mining Development Association kijye kiyacukura. Repubulika Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu bukungu mu nama y'ishoramari yahuje abo muri ibyo bihugu byombi Kinshasa ku itariki ya 6 Kamena 2023. Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko hari byinshi ibihugu byakwifatanyamo bikabyazanya umusaruro. Yatanze urugero rw'amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Ati Afurika y'Epfo na Repubulika Demokarasi ya Kongo byaza imbere muri uyu mushinga wo gushakisha, gukoresha no kubyaza inyungu uyu mutungo. Bityo rero tukajya tuyohereza ku isi, twahuza ibikoresho by'ibanze byacu, ubumenyi bwacu, ikoranabuhanga, igishoro ndetse n'impano z'abakiri bato bacu kugira ngo bitubere imbaraga zituma ubukungu bwacu bushingira ku nganda. Ibiro bya Afurika y'Epfo bishinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bigaragaza ko amasezerano y'ibihugu byombi ashingiye no mu zindi nzego zirimo ikoranabuhanga, ingufu, guhanga udushya n'ubushakashatsi. Ariko se kuki ibihugu bya Sadeke bitinya kwerura ko birwana na M23 ku mugaragaro? Albert Rudatsimburwa ni umunyamakuru usanzwe ukurikiranira hafi ibibera muri Sadeke bwa Kongo Kinshasa, avuga ko ibihugu biri muri Sadeke birimo Afurika y'Epfo na Tanzania byohereje ingabo zabyo muri Kongo Kinshasa kurwanya umutwe wa M23. Kuri ubu birimo gukorana bya hafi n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'indi mitwe y'iterabwoba. Imikoranire rero ya hafi ngakaba ari nayo ituma ibyo bihugu bya Sadeke bidatobora ngo bivuge ko biri kurwanya M23 ku buryo bweruye, kandi ngo ibyo bihugu bikaba birimo bica inyuma aya masezerano ya Nairobi na Rwanda, kandi bizwi neza ko biri gukorana na FDLR. Uyu munyamakuru Albert ati ubwa mbere icyo navuga nuko Tshisekedi yibye amajwi mu matora, yarangiza akagerageza gucecekesha buri umwe wese utavuga rumwe nawe. Ubu rero ibihugu by'Uburayi na Amerika biri gusaba ko Tshisekedi yakwitandukanya na FDLR, noneho akumvikana nabo bari kurwana aribo M23. Ati ikindi kandi nuko bwicanyi buri gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo hamwe no gutwika amabendera y'ibihugu by'Uburayi na Amerika biba byateguwe n'ubutegetsi, kuko umuturage usanzwe nta hahurira n'Uburayi na Amerika. Tubibutse ko igihugu cya Kongo Kinshasa gihanganye n'umutwe wa M23 uvuga ko urwanira uburenganzira bwabo, aho bamaze iminsi mu mirwano ikomeye berekeza i Goma. Ibihugu bitandukanye byohereje ingabo zijya gufasha igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC kurwanya uyu mutwe wa M23. Ibihugu birimo Burundi, Tanzania, Afurika y'Epfo na Kenya, ariko ingabo za Kenya zo zikaba zarasubijwe inyuma kuko zashinjwaga na Kongo gukorana bya hafi n'umutwe wa M23.